Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin bawermendên qedirbilin ez ê îro ji we re bi çend deqa behsa zulmî û zordariyê bikim. Dema em vedigerin tarîxê li tarîxa pêxembera mêze dikin heta roja îrotê ferq û cewazîkî mezin de nebera musulmanê ana û mümin û musulmanê berê hebû. Xwedê giravê musulmanê ana divê ji ulema warisê pêxembera ye. Deka em mêzekin pêxembera çi kirî û van alimê ku ana divê em warisê pêxemberan ew çi dikin. Temamê pêxembera ji Musa bigire Hezretî İsa, Hezretî Muhammed temamê pêxembera. Tev li dijî zalimê dema xwe mücadele kirine û di her demê de zalim iktidar bûne an jî iktidara zulm kiriye. Yan zalim iktidar biye yan jî kesê ku bi navê heq û hiqûq û edaletê hatiye iktidarê bêje paşê gava biye muqtedir temamê hezkerî destê wan ya bi navê şekl û em bibêjin bîr û ramanê cihê zulm li xelkê kirî. Yani ji vê têfam kirinê temamê kesê ku zulm dike kesê muqtedir e. Ê ku hêz destê wan da, quwet destê wan da ye, askerî destê wan da ye, polîs destê wan da ye, temama hêza dewletê destê wan din ew zulmê dikin. Baş tu mêze bikin Musa aleyhisselam li dijî kê mücadele kir? Li dijî Firavun, lewra muqtedir, iktidar Firavun bû digo ez Rebbê we im. İsa aleyhisselam li dijî Yahudiya û İmparatoriya Roma'ya mücadele kir. Hezretî Muhammed aleyhisselatu vesselam li dijî Ebu Cehil û Übey bin Xelef aqrebayê xwe ku desthilatdar bû di Mekke de zulm dimeşan mirûja dibê mirû dikare jê re bê ne hev terorîst hebûn. Ebu Cehil bû, Übey bin Xelef bû, navê wan gelekin. Vêja em bala Xwedê dinê dînê Xwedê Teala hatî mesajanî hatî divê hûn di nava xelkê de heq û hiqûq û edaletê bela bikin li dijî zalima bin. Lê roja îro em mêze dikin musulmanên îro ku divê em warisê pêxemberan li cem zalima cihê xwe dikirin. Li temamê welatê Rojhilata navîn dewletê ku xelkê wan musulmanin bê îstisna alim û ulema û diyanetê wan welatana îstisnayê piçûk cemaat û terîqetê piçûk an jî em bê şexsiyet her min jî ew jê qet ji nam mijara me de nine tev li cem iktidarê cihê xwe dikirin. Lewra ê ku zulmê dike iktidar e ne muxalefet e. Lê mixabine bala Xwedê dê temamê musulmana an jî kesê divê em musulman e pêşengeya musulmana dikin terîqet cemaetir melleyê xweceyê şêxim tev li cem iktidarê cihê xwe dikirin. Di tarîxê de bi 100 salê dawî an jî em bivê 500 salê dawî her wisa alim û ulema kesê ku bi navê dîn û diyanetê derdiketin ku pîvana ilmê wan mîda wan in pîvana ilmê wan bêrîka wan e şan û şohretê ji siyasetmedar û şah û paşa û iktidarê digirt dîn li gora bercewendî li gora fikr û ramanê wan dîn diguherîne an jî li gora ruxset û rêpêdan û merhemeta wan musulmana behsa dîn dike. Vê ji em musulmanana çawa warisê pêxember e? Ça warisê pêxember e musulmanê ku em bê li cem zulmê cihê xwe dikirin? Xwedê Teala dibêje وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ divê. Ey gel insana divê hûn li cem zalima nesekine. Helwesta xwe li cem wan nîşan nede, piştgiriya wan neke, baligî dilê xwe biş piştgiriya wan neke, meyldariya wan neke wê agir we bigire. Ê me ne ku li cem disekin bi hêza xwe, bi wazê xwe, bi perê xwe, bi malê xwe, bi milkê xwe çawa dike? Piştgiriya zalima dike. Vêje çawa em rabiste xwe ji vana re bê ulemayê dînê İslamê? Heqîqetan rast vana ulemayê dînê İslamê ne yan na? Yani eğer bana ulemayê dînê İslamê bi çima cem zalima cihê xwe dikirin? Lewra li her welatekî musulmana dewleta İslamê tune her welatekî musulmana li dijî vê Qur'anê
هن قانون و نظام دن چه کری و مسلمان جی لگورا وی رخصت و رپیدن سیستم به مسلمانه ام به مجبور و کوله و دینداری مسلمانتی وی سیستمی لما ام بویژن هر عالمه کی هر ملکی هر شاشک رودریجه کی هر سری کسی و شاشک و جبله به شکلی قصده که لورا دین خواده نه دین جی دینتیا خواده درخستنه فکر و رامان و حدیث ضعیف و مناکب عارفین و اولیاء ام بویژن اوی شیخ و ملک کرن نبه دینه کی جی دینتیا صاف براک آکو خواده تعالی چاش پیغمبر دخسی او دینا جنوه مراک کرن رابو سخوادینه که دن چه کرن و ما بیدل خواپاندنه و ام کس بناو اسلامی پشکیده ظلمه دکن خواده تعالی دویجه این الله لا يهدي القوم الظالمين بيقو من خواده تعالی قوم ظالم من هدایته الا لعنة الله على الظالمين نعلتا خواده تعالی خزبا خواده تعالی سر ظالمه تنه کسی که ظلمه دکه او تنه مستحق عذاب جهنم نوه کی دبه همو کسی که دسته گده ده طریقت، جماعت، مله، خوجه، حجی، صوفی، دورش کسی جبو پرا مال و ملک دنیای که دسته گده ده ظالمه تب اهل جهنمینه خواهد تعالی دو سوره صافت آیت 22 ده بیجه احشروا الذين ظلموا اوی که بونو ظالم مانا کش کم بکن و ازواجهم و هوالو هو گریوان جنیوان هوالیوان هو گریوان و ما كانوا يعبدون او تشتكو وان جرى عبادت دكر قانون نظام تمام ولات خلقی و مسلمان پر وان دجي قانون قرآن عبادت نه او تهر الميج بك او عبادت نه تو الميج بكو زدي حكم قرآن حكم بك تو نه مسلمان تو نه مؤمنه تو یا کافر یا فاسق یا ظالم هر سيكه جبروي دبي اوي كو جرى عبادت دكر قانون ضد به قانونانه تمام طاغوت و مشرك و كسي كو لا دين و بيديني كو هم بهبرا بشتگديا ظلمه دكن خدای تعالی دبي وان و هوال و هو گري وان گيشي كون بك او تشتي كو وان بن خدای جرى عبادت دكر فهدوهم الى صراط الجحيم وانباجوا ريا جهنمي وانباجوا جهنمي وانباجوا سريا جهنمي Veja dvrda ki hemasi ki dvrda hai, şaşi ki heye. Ev Müslümanı ki ilo derketini, cemaatu tarikatı ki dve Müslümanın, ne Müslümanı dini khwadena, Müslümanı dini sistemine. Loma ki be iktidar, ki be muhtedir peşgiriyavi dikir. Dve mjde zulme be, zulüm jime biji, jibabi me biji, jibri me biji, emri dej bisekin. Le mekhabin ilo emdiminin, دویدن مسلمان جه حدی خودر کتنه جه عیاری خودر کتنه ایمانه و نسالم ایمانه و نکامله منفعت مال ملک شان شهرت پست ام بی پری مال دنیای بیه رب انسان جبرویجی لجم ظالم و زوردارجی خود گره به روز قیامتی هنی حسابی بیا گلکی بگرانی بدن رب عالمی هیوی دارم که هون بن هو تجار پشگریا ظلمه نکه دوید تو بزانه بر لگورا اسلامی ظلم چیه نه لگورا هوا و حواسیا دلیته لگورا اسلامی ظلم چیه ایرو کس پشت پاسا ظلمه نکه و کس دجه ظلمه دار نکه و حمول دجه مظلومه حمول انبیل علیه مظلومه دخوته بالناب و شک و شیوه جهی و جواز